खै जीबाट खै जीबाट खै जीबाट खै अझ दे कत्रो नाक पुरा न त्यही दे दे फोटो जाने खिचे म यसरी खिचाउने म बना फोटो जाने खिचे फोटो दादा खींच रहा हूं दही त पुरा न हो दही त मिस्टर हरपु गाड देव बनागमा नगर्न फोरलाई एउटा फोरलाई तो जानी नहीं ठक्क कुकुर ले गया हगे कुकुर भिडियो गफला सकिसन ह रेडी बनाउन यो फोरलाई कपडा धुने मान्छे छैन एक्ला म हुन्छ कि तम्बु त ला म धालो ओग न हर जिब्रे नामो भए जिब्रे लामो न ह पूजा चम्मक पुरा कति खान नै लाटा जोन मेरो त सगर के दुई हम बागे आछ त्यहाँ गाथे खान नागिनो नागिनो नागो साबो दिनु हुन्छ नि नागो भिडियो जन्म नाद भने पुरै खिच्छ कति मजा आएको बाबा 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 कपडा धोदिने मैं सुना थिन भने तमले धोदिए कि परे त्यहीको अक्कमा दुई जात एक जाम धोल देखि दुई जात बाबा बाबा मेरो हात कि साइकल किन्छ क्या हो ओके वीडियो बनाउन लारेन कि के हो सर के हो के रेडी दादा दादा बनाइछ नि यसै हाल्नु सर यसै आगला भन्छ न दा निगे हा गोरा हो अनि कान गरी गोरा अझ त नाखने ओरा परे नाखेर हाल्यो त यो फोटो युट्युबमा हाल्नु दियो ना जानो तू करे वहां हम वीडियो को काम तू अलसी लेना ले दिन आ रही कन बनाना बिना फोटो खींची है मन गया शॉर्ट की होगी फोटो मेरे को टले गोरा गोरे है कपड़ा चेंज कर दिनी बात है अलग दही वाला करता दही मिस मेरे तो तुम ये दही त पुराना दही 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 मिस किसी को ना बुझा क्या दुल्हन रेडी कर हो गयो ना मेन हर्सी कतलाको भिडियो नि किन हो